Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Munata Hilanaka, Munata Culiacanaka, Aske Alwakipanaya, Ichoro Sábado Wilta Cantatina, Diusan Monasiñapata, Maku Timpiwa, Humanakan Utanakamkam por Tantan, Aka Radio Tercer Éxodo, Oxatoque, Okamarakiu Maestra Siraktan, Radio Riveriña, Cauquer Radio Teja, Huancaní, Perú, Calogaranque, Ayuca Radio Mpiu, Maestas Tanja, Ucamaj Arum Taractanua, Taque Radio Riveriña, Istirina Carro. Tinacatej siempre Humanacaj Istapta, Radio Riveriña, Humanacawa Arum Tatapta, acá sábado Vista Cantatinja. Yusaja, Aske Alwaquita Generosa, Churistpan. Upan monas ñaplaiko, hicharumas samart awaitanj. Y malwa tampis uñatatasktan akaora kana. Entonces, Diosana obrapanwa ernakaraktanj. Aka glorioso evangelio, apanicina, Diosana runakapa. Humanakampi parultasñataki. Humanakanjelatam hermano Lino, Diosaj bendispan sa sausanipxma, akalo atanja. Kaniraro Dios naruna kaplit kasinja, monaraktanwa siempre, arum tañaraki, acá Radio Tercer Éxodo Istirinaca, que tiene cateja estaptaja, provincia Ingabe o Caujana, a ver, patarani o calogran estaptaja, Diosaj humanakaruj bendispan, kaylaktanchistu kamaj patarani, provincia Ingabi, Hayukana, Hilatanaka Istapjataina, o Alique Sapxmawa, Dios Ajomanakar Bendispanaya. Camaraquiwa, Pastor Severo Quispe, Patarane Lugran, Humaxarantayaskta, Diosan Marcapa, Ma Tantachave, Dios Ajomaroj Bendispan, Taquitinagate Humachica, Diosaro Arcaraki, Jupanagaros Arum Taractano. Paispa provincia Ingabe, Andamarca, o Calogararo también, Monaractan Arum Tanja, Calhuatana, Familia Quispe, Benedicto Quispe, Benito Quispe, Juan Quispe, Taque Jupanagaroa, Arum Tahuetanja, Aca Radio Tercer Éxodo, Oxatpacha. Ucamaja Dios Ajumanakar Bendispan, Kunjamakisip Tasgelanaka, seguramente Walikisip Pachatawa, Diosan Monasiñapampe, Diosan Yanaptapampe. Dios Ajmonanej Comaja, Caruro Domingo Rakiu, Jumanacampiñane, Isa, Ucamajarum Taractanua, Gilata Felipe Amarro. Celular de Coquipal Astan Gilata. Bueno, Dios Ajmonaneja, Domingo Kamaj, Ajano y Ajano, Palto Siwaraquiñane, Cricuman Hotjarecta Mar Radio, FM. Bueno, Dios Ajmonaneja, Ucato Quetza, acá Dios Naruna Capja, Arsuaraxnau, Comaja Gilata Felipe Amarro, Dios Ajomar Bendispan, acá Luatana, Siteja Istasksta, Ucapachaj. Comasti, Dios Bendispan. Monaractan Aromtaña y Kaya Juliaca, Ucakamaj Poriwa Hischistoa, Radio Riveriña. Bueno, Kamajar Juliaca Marcanja, Walja, Hilanak Culiacanacao, Utjaraqueja, que tiene cateja siempre estapje, Upanacaroa, Arum Taractanja, Abraham Callata, Uparo Arum Tanja, Esposapa, Rebeca Quispe, Dios Ajomanacar Bendispan, Walikisiptat Hilanak Culiacanaca, seguramente Walikisip Pachatawa, Dios Añanaptapampej. Ilata Abraham maha kech para la seraxtaja. Aymar ni yatjaraxtajay cuat arum tansma calvatan, Jualiki. Ucamaraki Hilata Ville Rojas, Ucamaraki Esposapa, la familia ro arum taractanja calvatanja,
ukamaja Diosaj bendispanaya. De repente estará chisto Gilata Jorge, camisa que estás hermano, chistaja, Juliaca Marcanja, Diosaj Omar bendispan. Umaja niu kipactata Diosata, umaja. Acá glorioso mensaje atawa Gilata Jorge. Ukamaja umaj saitapun campe, ukatste Diosar arkawañani. Ukamaraki arum taraktanwa Rosaspata ukalogaraнаkanwa istap jataina acá Radio Ribereña ukamajtaqi hermanos y hermanas Rosaspata logaranquiri humanakarosa arum tanipxmawa Chuquiago Marcatpacha humanacangelatame hermano Lino Radio Tercer Éxodo Hayuxatoquetpacha Altupata Lugarata acá Bolivia oraquetpacha arum tanipxmaja acá Radio Ribereña uxatoque ukamaj Diosaj humanakar bendispanaya ukamaja tarako ukawajaros arum taraktanwa tarako ukawajan istap jarakistua hupanakarosa arum taraktanwa ka Radio Ribereña uksatoqitpacha ukamarakiwa Hasana Grande ukawajanwa walja hilanakaj también ischuk tarakisto Diosaj hupanakaroja bendisirak pansiteja kalwatan istaskcheja Radio Ribereña Diosaj hupanakaroja bendispanaya ilata fruilan seguramente human estas pachatao esposamampe Culiaca Ambrosia humanakaros arum tanipxmawa ukamarakiwa chawatiri pastor Roman Callata esposapa wawanakapa hupanakaro arum taraktanja Radio Ribereña uksatoqueta Dios ukamaj bendispan kau kachakanakanpej istapjista humanakaja arum tatapjtawa haniu armasipjatate acá programa siempre ischuktaña vijta kantatita Dios anarup istañaj sintisumauan. Kisa, acá ahora ken hualja noticia naka ichuxna, pero uka noticia naka acá ahora ketawa. Pero acá este evangelio kaksañoneja mamachak noticia, mamachak yatiave. Haken alma pataki. Kisa, viñay hakañawa Dios anarupaja. Viñay hakañawa ka glorioso evangelio. Ukatwa humanakaroh paltanipxma, humaja, acá alwatanja istamaya. Radio man Hakangstasa mau kita bulum yaphat awayam inas bisino mak istarak chispa. Ya, may ni familia kaya kwartong kaya ugas istarak chispa. Wakisi ukama istap hanya pa Dios anaru nakapaha. Ukamaraki hilata Simon uparosa arum taraktanwa. Simon Juan Kayanki kun kamakis klas hilata. Ukamaraki esposapa Culiaca Rosa wawanakapa upanakaro arum taraktanja. Aka Chuquiago Marcatpacha Radio Tercer Éxodo uksatoqueta. Maya estasisa Radio Ribereña, uka radiumpi, kauke Radio Teja, Sapaurunaca, Humanakaroja, Paltasiniptamja, Huancani ukalogaratpacha, Radio Ribereña, 101.5 FM, Hayukatoque, Ukamaj Diosaja, bendispanaya. Bueno, Ichakuchao Montanja, Dios auquero jacastasiño, Dios pagartaña, Collan Arunacapa, Lita Siwañataki. Ukamaja, Diosaroy mait asiwañani, taque respitompe, ashart añampe, acá Radio Tpacha. Humanakaja, tal vez ikiñat ni sartapjapsta, o aquí sirakispao, alajpach Diosaukit, mait asiña. Bueno, Diosaja yatichistoa, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 4 nairacataro, ukan kaskiwa, nanakan auquisa, castellano sata, Padre Nuestro. ¿Ya? Padre Nuestro, cajaneo risa aquite, hanukaja ukaja, oración satao, Dios sat may siñataki. Bueno, kamaj Dios aukite may tasiwañana kalwatanja, taque humanakampi. Bien. Alajpacha kapach loriri Señor Jesucristo. Umarua kalwatanja, yuspagaransma. Umahmako timpisa, akar radioro portayanista, ukamata, Arona kama hukampi para el tañataki, taque aymar lajra para el tasiri wawana kamaro. Señor Jesucristo, kun hachas munasiñamaja, todavía ma orompes cantate asipkista. Padre Santo, umaham tasimaya takpacha wawana kamat, kau kachakanakanteja, acá Radio Tercer Éxodo istapje. Umah Dios bendistam. Brasil marcan utjarakio aymar para el caja o panakaja siempre pone istichisto. Umaj Dios bendistam.
Ukalo garankiri hilanakaro kuyakanakaro. Argentina marcans istarakistoa porque ukan utkarakiwa ay marlajra para el tasirinakaja. Upanakat señor maja am tasiwaya makalwatana. Dios bendito chimanak yavirt abjita amuyonak yavirt abjita qolyan arunakama katoka nyataki. Qolyan arunakama manqtasi nyataki akalwatana. Human arunakamaja almatakiwa almawa chamanchitanyapa aruna kamampi. Almawa istapitanyapa aruna kamampi. Gloria, gloria, sotimaro, Señor Jesucristo. Ukamaste, yanaptarakita inayaro, otjito makao katextonaka, litanyataki, kakakilkatamtaipi. Umay Dios ukaruna kamja akayam. Ukaruna kamaj Dios, hacha bendicionap, hantake istirinakataki, Señor. De repente, maineja kalwatan istiche, hanir, tal vez, kumarok katuk stam kespiripat chuimaparo Señor maja amtasim ojalaya ukamachakal maja aceptara kiriktam humaro umahay Dios wilam bartas taja take almataki humakstao take almaw na yanki ukampis kaukir almay huchanchas chini uka almawa taripatani gestao Señor ukampis Dios tata kalwatanja Ukamsa samait asiwaisma, Jesucristo Santo Sotimaro, ukamapan Señor. Amén. Amén. Bien. Ukamaja, Evangelio de Juan, ukitak asiwañani, unjamateja, ni akama, paya kim sa programa na kanch, palt asiwaitanja, kunatakis koyanajayoj, Diosaj, churisto. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Unatakis qollana kayo choristosto, kumais ktao no. Ukat palt asiktanja inas aka programanja, tukterak chiñani, jutir programarangkanja, yaka emanakatwa palt asiwarakiñani. Kumaja, pasin nakarniyaw lit astan aka tekstonaka, ukampisa maikutimpij lit asiskakiñani. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ukauhano katasi, verso 16. Castellanonja akamsa saosi akaujanja. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Toctabañane, verso 26, ucaujaro. San Juan 14, verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Dios os bendispan aronacaparo. Un jasumamos aronakas akauhan kayuktata. Human almamataki, nayan almahataki. Dios os sarakisa, nayaw aukeroj achiktaja. Ukat, kachuy machirwa. Humanakaroj apayanita abjataj. Ukachuy machireja, humanakan piñapataki, humanakan cañapataki, viñayataki, akansiwa para siempre. Gloria a Dios, kun jasumas. Kunas ukachuy machireja, ukapi qollanajayoh. Isa, ukamak kunatakis qollanajayoh choristosto Dios aja. Iwasanakaja chuy maist ataña sataki, mientras akaurak chakpastanja. Porque acá kenja, hanifaltkit, otjiuhachaña, chuliakisiña, orasacht akisiña utji, usundaña sutjarakiwa, problema na kasanifaltkite, hayu kama acá kej, hachaño orakeu, liakisiña orakewa, pero acá en Dios ajá, prometis tostua, ita niña, ukasuma chuyimachirri, ya, consolador, chuyimachirri, ukapeco ya najayoja, como esculiana hayok maisatja, chorara kistustoa, hiwasanakaja, chuymaist atañas ataque, gloria a Dios, con jasumas comaja. Entonces, verso 26, ukan hlita waraktanwa, ukan sarakiwa, Dios andaruna kapaj. Chuymachire collana hayoste, siwa, kitiro teja, aunque kitankani nayan sotejaro, ukao humana karoja, yati chapjatam. Taki konana katej, yatinya nakamaki uka.
Ukatsti amtayap harkitamwa. Taki kunanak nayah humanakaro. Aitawapksma, parlawapksma, taki ukanak. Gloria a Dios. Ukamah kunatakis qoyanakayoh churistosto. Maisatja chuymaist atanya sataki. Maisatja chiwasanakah yatist atanya sataki Diosan arunakapa qoyanakaytoqi. Maisatja han armasinya satak hanukaha simple poneo qoyanakayoha amtayas kisto. Akalwatans amtayas kisto. ¿No? Uxiwakan os recordará todas las cosas que os he dicho. Gloria a Dios. Qoyanakayohmaha han armasinya satak constantemente amteña patak Diosat acá evangeliot acá qoyan arunakat ukatakio también Diosaha churistos toh, ¿no? Porque para el tasistano, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Kunatakis qoyanakayoh churatatana. Entonces ni ahora entiendes que tan kunatakis como qoyanakayoh churistos Diosah. Y aquí tacto caja human chuimachiri maña pataki. Usutakto casa human qoyiri maña pataki. Porque uka qoyanakayoha paz pa Señor Jesucristo. Isa. Uka qoyanakayoha chikpachapuniwa paz pa Dios. Uka qoyanakayoha Diosan wilapawa. Porque uka wilankiwa hakanyaj. Isa. A veces ukanak haniki amuiktante. Haniki intinktante. Aniwa wal hacha pastoranakas ukanak palchistote ukakama. Ukampis Diosa hakatimpong kitanita inawa. Mensajero. Profeta. Ukatokewa hukampi hiwasaroja acá mandat arunakja hanan chistwa. Ukat humanakarosa kalwatanja paltasinipksman, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo kunata kita inas qoyanakayoja? Hiwasanakaro armastanukaja amtayeña pataki. Diosan arunakap. Diosan promesanakap. Kun hakusiñas. Ukamah munat hila munat kuyaka. Diana kataja kalwatan istasipkta. Radio Revereña. Take hila kuyaka. Ukamah kun hamasktas diosampe. Hanitumah armaskta. Bueno, si te armastaj. Akajay qoyanakayoh diosaj kitanita inawa. Umar amtayeña taki. Ahora uka qoyanakayoh siempre pone usi. Persona. Personana la captó kwa amtaistoh. Hisa. Qoyanakayoha siempre pone utilice. Persona. Gloria al Señor. Ukat pe Diosan jotjeja. Con jamatej qilqatanakaxej. Diosan jotjatainawa. Apóstoles. Evangelistas, profetas, maestros, pastores. Upanakap jatainaw como instrumento. Qoyanakayo upanakaro usataina. Ukatoqeo Diosa arunakap parlataina. Amtayataina wanakaparo. Kun hakusiña sukaj. Ukamah munata radio ischukiri. Umahakalwatan hukamp istaskakim. Diosaja bendispan almamaro porque akarunakaj almamatakiwa. Isa. Hanchin man kaswais na wali sumamangkanak. Ukanakaj hanchita kiwa. Pero acá Diosan arupasti almatakiwa. Almao mankasiñapa. Almao chamanchatañapa. Porque acá tukuy timponja. Según Apocalipsis capítulos 3, versículos 14, ukan hischistoa, di que hiwasanakaja, hakas hatatan, último, la Odisea timpuna. Paqalco timpuna ka uthataina, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, taqiu kanaka, pero la Odisea uka tukuy atainaj. Ayuka uka, qilqatanja Apocalipsis libron Dios ahischisto, nayaj yatwa human loratama. Nayaj ointusma humaro si Diosaj. Yo conozco tus obras, se pibe. Aniuni, juntuktas ni tayaktas. Yapitawa. Yapitam laiko nayaja, wakakno kum malakahatsiwa. Kun hamakitas hila. Yapikitacha. Akalwatan umakam tapisim. Akalwatan hisa. Diosaj humar palasintma. Ukatakiwa ka programaja.
Acá programan pequenchawipaja, marcaja, mistón jamsejaya. Uka qillqtataw Apocalipsis capítulos 18, versículo 4, kankiwa, ukaroj. Salid pueblo mío, si Diosaj. Diosaj marca paroj, hausa peniwa. Marca paroj Diosaj invitas que todavía, hanira tarde kipana. Hanira hacha uka gran tribulación por inkipana. Diosaj invitas que marcaj mistonja. Hanomaj huchak loras camte zapatiempo. Hanokaj amuy tapisjam. Kunalaykotej Diosaj hutantaski. Taque señalanakaj akaorakhan, alajpachanakansa, yasta. Kuntej qillqataj Diosan arupaj hiskana, tukuy tiempo nakaj kunanakas lorasini, ukanakaj yasta hukat alaponi pokasiski. Entonces ukaj ma uñancha viva, ukaj yati istua, de que Diosaja, cualquier ratoa, hutaspa, marcapa recogere, iglesiapa recogisgere, esposapa, noviapa recogisgere, arrebatamiento, raptos estanja ukana. Hayukataki humaj, listuñam, wakista tañama, akaruna campi, osanaruna capampe, suma istapita, almama hankot istatañapawa. Con jamás Efesios Librón, capítulo 5, canja. Almaja, suma, yipjekere, hanachas, purqtaptata, hanachas mainstata, han simpe, istaptatañapawa. Porque Diosaja, uka esposo, uka novia recogisere hotjani, ukat maacha fiesta, casara sin fiestaro por Iwaejani, uka castellano sata, la cena de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Ukatakiw Diosaj amtayask tam humaro, aka radio toque, Diosaj wakichaski aka medio. Hisa, aniu ma oroja, kitis, sañapa aquí taniyat kayat, tanist kayat sasja. Diosaj todavía aka tiempon, jaumaroj aún aka luatans, invitas tamwa. Ya, avisaj invitación aka jotiu, xata ni ya. Ma cumpleaños otri hasta invitación purin o tamaro. A lo menos católico romano, ukataipinja, kunayman costumbrina kajoticheja. Kol timoroñanaka, no, rutuchas apjoyast, ukataquijas invitación a porinir aquí. Tal vez maene otro tachas y hasta ukatakis invitación a porinir aquí. Y humajo ka invitación a nakjanyo ni ktati muchas veces, siempre pone portaj, sartaj. Pero chajo ka invitación a nakajanchiwa, acá ahora que tawa. Pero Dios ha hecho maroj invitas tamba, piñay hakanyataki. Kun hakusinya sukaj. Dios hasta mamarkaj, mistonja. Chuyimam chorjit. Hutjam. Iyaos jamaruna kajaro. Nayaw human hiwanyutjam. Nayaw human sufrin shuptjam. Nayaw taque human huchanakan pagawaita. Calvario cruzana, si Dios haj. Markaj, wawanakaj, mistonjapjam. Ukamarakiwa. Evangelio de Mateo, capítulos 11, versículos 27, 28, Dios chisto. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Ve? Macha invitación, más suma invitación. Otjapjet nayaro. Taque huchampi hatintatanak. Taque visión tukatanak. Taque usumpis kal ainest ayatanak. Otjapjet. Nayaw samaran churapjam, alma nakamaro, kun hasumasuka invitacionaj. Ojalá humaj asma, ojalá yakalwatan humaja, uka invitacionar kasusma, uka invitacionaj ni akawra katakikiti, uka invitacionaj alajpach piñay hakanyatakiwa. Dios akamaj bendispan. Ukamas de ukampal asiñataki ma kocho istawañani, ukampej wakesiu siempre Diosario paistaña. Más suma yupay chabimpi. Ángela nakawalak pachan Diosario yupay chapje uri aroma. Diosan wana kapag akawrakin utharak stanhay entonces waktarakistua uparok yupay chinyaraki. Ukamakakahay más suma yupay chabe kocho. Akara yutpay yupay istawanyan. Dios bendispan. Akapatyan na sarnakasah sapurus kunayman cham tukusaw akapatyanak sa hikhatawaitan. Arumay uru irnakawaitan, Diosario paichan urupatsa, aram asiwaitan wa yanakar wayusisa. Naira katak takap hanyania, Diosan kapak markapa,
wiñay kusisinhik hatañataki. Akapachana hayanakas pistirikiwa, ch'amas huk'atakikirakiwa. Kunapachatej aka oraqenja hakañas tuk'ayawayaqañani, haniw kunz apaskañaniti. Akapachana sarnakasno, haniw kunanitsa. Allah pachana imataski, take kunakasno. Inamayakyu akapachana, take kunas uthitu. Kunapacha teksarka uka, anyu apaskati. Supaya akapachan ho, take kun amta itu. Take kunas Allah pacan, sasauna yak sista. Maini nagas sakute askpan, nayak argas kawan. Diosan arupat amta sisa, nayak argas kawan. Inamayakyu akapacan, take kunas uthitu. Kunapacha teksarka uka, kanyu apaskati. Supaya akapacan ho, take kun amta itu. Take kunas Allah pacan, sasauna yak sista. Supaya akapachan ha, take kun wacuy manakasaru amtayistu. Aka orak pach munir pach hamatanwa, sapa mainis hamachina kay untap hanyani. Hanira kisa kunanip kisa, ukampisa, sapa wilhta alwatana kau kusisit diosaryu paychapje. Hiwasana kasti, hanira kisa mal ochompisa yus pagarktanti. Kunteh diosah munasinya putoki sapa mainirus, bendicionana kapchura waikistu kanakatha. Hani aram trasinyaniti, takecuy mambiya yus pagaranyani. Ukatrak almas chakayaskisna, yanakar wayusisa. Take kunas Allah pacan, sasauna yak sista. Gloria al Señor. Kun hasumasu kayupaychabe qochoh. Hisa. Akapachanaj takikunas tukusirikiwa. Nikunas viñayakit. Nikuna. Temporalakiwa. Es hakina kanyapaj kumakiraki. Diosan gracia toqeo todavía akasktan. Ukampis hakanyasaja. Akaorakin ukatimpukiwa. Santa Biblia qilqatawa. Isa. Kipatimpo nakah pakalaktung kamarakyo hakanakik siwa. Ukam chamanstata. Wali suma alimintata hupanakasti kim sakalaktung kapuripkhani. Ayaw kamo kilkata katukoy timpo ng katakik. Munat hila munat kulyaka. Mauro akahanchiha lakaroh. Puriwayhani. Porque akahanchiha lakakiwa. Akahanchiha akaora kitawa. Ani akahanchiha lakpacharmant kanite. Akahanchiman kankiw almah. Ya, alma. Humata ukahakir almah.
Hanchik solamente ishamakiwa. Uka hanchiman kankaskiwa. Alma. Uka alma Dios atakih wale walorani. Oritsipan su kampu walorani. Uka alma ro Dios urut wainata tayaski. Uka makil katao Santa Biblian Dios anaro nakapah. Aka hanchik urut mirqesi. Aka hanchiman kank uka almas ti urut tuwa wainata taraki tawak tataraki. Gloria a Dios. Anito kah kusinyaki. Isa kusisinyawa. Kaya katanakan litanwa. Primera de Corintios, capítulo 15. Enteramente uka capítulo nakan para el chisto. Di que acá hancheja haniwalak pacharmant kanit. Acá hanchiman kankis alma. Ukawa. Dios atakih wale walorani. Uka alma istapisinya pa Dios anarupampi. Uka alma bautisa tanya pa kolyan akayum. Uka takio kolyan akayok Diosah kitanitain. Uka kolyan akayoki puniwa. Uka alma roh istapiani. Mahang koisir uintata istapiani. Jesucristona novia pañataki, esposa pañataki, iglesia pañataki. Gloria a Dios. Isa. Ukamao kilkatanakan kilkata. Diosan iglesia paja uintatawa como kasarasir tawakom. Hayu karo uintatawa be. Ukah kilkata aski Evangelio de Mateo capítulo 25 kan kaskaraksa. Tunga kasarasir tawakon nakata be. Mauintasiw para el chistoh. Ukapi Diosan iglesia paja. Diosan wana kapaja. Umah Jesucristo na wala pampe hare katastaja. Jesucristo novia patawa. Jesucristo esposa patawa. Isa. Dios mauro ka esposo ka novia recogisere hothani. Pero hanir hot ki ukapachao Dios promete taina. Kiwasa na karo enteramente. Komast khanya, harekt khanya wala pampe. Istapt khanya almanakasaro. Hanko hanachas por kataptata. Suma li fikir simpe. Ya. Kunala ikoteja. Diosah kimskute koyanawa. Y Diosan welapawa. Akin alma paroh tukuyi koyana. Walwal istam. Diosan Jesucristo na wilapawa. Hakin alma paroh tukuyi wali suma kolyan. Wali suma hang koy simpis taptatham. Uka kolyan na kayo tukuyi. Wainito tawakita. Aniw kriing hamay kito kah, pero sin embargo ukamao Diyos na ron nagkapah. Unat hila munat kulyaka. Inakateka istasip kita kalwatan na Radio Riverenya, Peru lugarana. Maestata Radio Tercer Éxodo, akachukiago altupata markatpacha. Diosaja humanakaro akalwatana por siniptam akasuma runaka. Akasuma noticia. Akatukuy timpuna. Entonces wakisiu siempre acá Diosana runakapja atencionampe, respetompe estaña. Ukapachakio alma mah bendisitani. Ukapachakio akaro nakaja chimam campurini. Porque akaro nakaja paz pakoyan akayos karakiwa. Isa. Diosana rupajis chistoa. Romanos librona. Romanos capítulo 8. Ukauhanja, akam sasaw tataraki. Romanos 8, verso 14, ukauhanja siwa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Un jacosisiñas. Un jamosjas. Un jacollanas. Aka Diosan arunakapaj.
Kunalaykutej siwataqi kitinakatej qollan ajayumpi irpayasiski. Kupanakaja chiq pachapuniwa Diosan wawapa. Munat hila munat kuliaka. Qollan ajayot humaruq irpaskma. Anukaj yaqa ñanqa ajayukich irpta. Porque supayaja ñanqa ajayo, ñanqa apallarakiwa. Supayaja ukam ñanqa ajayo kasinja aqinchi imaparumante ukatzte ukaja qeruj wali hanwali tukuy y kunapachate uka personaj akauraqin haqin tokuejeja yast almaparoj supayaj q'ipisi wayajeu infernurro. Pero kunapachate qollan ajayoj kawkir ajayurtej Diosaj kitanki. Porque para el tasis kistan hay kunatakis Diosaj qollan ajayo kitani. Kunatakis qollan ajay churchisto. Diosaj churistos tupi hiwasanakaja Diosan wawapajña sataki. Uka qollan ajaytok hiwasanakaja taqi huchanakasats naksutañataki porque qollan ajayoja nin hamawa siwa. Qollan ajayoja nin hamawa siwa. Uklit atan pasirinakana, pero de repente umaja kalwatan primera vez estás que está radio. Entonces monaraquirictua humaro cita niña. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Ukaujanwa ukasumaru nakaja kayaktate katasi. Miren. Akam sasausi Diosaj arupan. Mateo capítulo 3, versículos 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Un jaukaj nos parqueñas. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bautizir Juanaj. Mauruj arsuay. Nayaj chik pachans. Umambi bautista apxmaj. Pero nayakipa mayne jutaski. Ukanayakiput kukasti wali poderoso, wali chamane, qollan Diosawa. Upasti qollana santo Diosawa. Anio nayaja sapat isnupsa hararañataki dignok tesiwa. Anio uka wiskut isnupsa hararañataki nayaj dignok askikte. Upasti qollana hayompiwa Wautisaphatam Ajkir Ninawa, sí, hermanos. Ukajay. Qollana hayoja Ajkir Ninhamawa. Uka Ajkir Nin, uka qollana hayowa Haken almapja Hakatatay. Dice. A ver, hanchinak amuit añani. Kunapachatej hanchin uka inti qanaj imantas jej urpuj imantjej intiruja. Yas chosa churabikij, tayakij. Yas hanchin hasta tayajisto anicha. Anitej intij hasta mistunkas ma oro pa oro yast kunjamaxnas. Ha muchos nao. Kat inas hanchin hiu jaraxn. Pero kunapachatej intej mistsun jeja ukatias junto tateja. Y vas a rociar junto tata esto. Uka mukutjat ajanonax, mukutjat amparanax junto tata ejisto. Oh, uka pachajacata tanwa, ¿ni ya? Pero uka hanchina. Ichak palasktan almata. Almajo kamarakiu hiwanchkiri. Akatimponja. Kaukir chachatej, kaukir warmitej hantiosan arup manqaski. Kaukir chachatej, kaukir warmitejan aka evangelio. Evangelio aka aski suma yatia noticianaka, katojki, isteki, asiptki.
uka personal alma paha, iwanchkiriwa. Wale tajiraki. Ya, iwanchkiri. Alaloraki. Ani istapitakit, yakiskayao. Hermano, amigo, unata radio chukiri. Akaro nakawa alma man kapah. Jesucristo lakapat mist karo nakaw alma man kapah. Ukamak kunatakis Dios akoya na kay kita ni tenha. Alma maro unto tatay niya taki. Alma maro hakatatay niya taki. Uka hiwanchkir alma maro hakatatay niya taki. Uka takiw Dios akoya na kay kita ni tehina. Akatukoy timpon hawal hakinakan alma nakapaw hiwanchkiri. A veces mainek iglesia saraskiw, mainek bibliskiw, muchas veces. Aniwa alma pah untotat kit. Nithaya karakis anukah liapik. Iliapik haniw Dios ar agrat kit. Dios aksiw lakahat wakak no kumaw. Yakis kanya honicha. Kung kamakitas munat hila munat kulyaka. Dios akakatiempo nawa. Wawa nakapataki. Iglesia pataki, novia pataki, esposa pataki. Wakichatayna ma fresco tanta, ma fresco aicha, ma fresco alimento, almar chamanchkiri, almar hakatataykiri. Uka kolyan aronakaw akatimpun Diosah churisto. Uka tao humanakaroh aun akar radio tokpach palt anipxma. Humah amuy tapisham. Humah saitapxam. Hanumah liapikiskam sapatiempo. Hanukah akahay Diosan aronakapah. Akahay kolyan akayok Diosaw kita nitain. Uka almam huntotat kanya pataki. Ukat Romanos libron seh taki kiteteh kolyan akayum irpayasiski. Hupanakah cik pachapuni Diosan wawapa. Gloria a Dios. Kolyan akayum irpayasiri. Alma nakakiwa. Diosan wawapa. Isa. Uka kolyan akayoste. Paz pa Señor Jesucristo. Uka kolyan akayoste. Diosan binanakapat hal suri. Chilch suri wilarakiwa. Yuka wilankiw hakanyah. Isa. Isa en munat hila munat kulyaka. Ukatwa Efesios libron para el chisto aka kolyan akayo. Ukawa más seloh. Más seguridad. Hasta que aka orakit. Aka cuerpo. Machakarto kuyatahan ukakama. Porque apóstol Pablo en la captoqueja. 1 Corintios capítulo 15. Ukauhan hischistoa. Wakisi peniwa necesario poniwa aka hiwiran cheja han hiwiran chimpi istapitanyapa. Akanyo santiri akat unuhtir han cheja necesario poniwa hanyo santir han unuhtir han chimpi istapitanyapa. Gloria a Dios. Ukat ba Dios narupah parl chisto. Naira kataha Kriston hiwirin akaw haktap haneh. Ukawa akatiempuna hiwasatake prometita. Ukawa humana hila kulyaka yatinya mah wakisi. Ma promesa uthi akatukuy tiempo akapakalok edad tiempuna. Uka promesaste Diosaw prometistos tomar kaparo o nakaparo. Di que akaora ketja aptjatanyasa raptun sarjanyasa hiwasanakaj. Kitinakatej Diosar suikas akatiemponja. Samart japje iktjapje cuerpo nakapaj laqarsipul tataje. Pero con apachatejo ka qipqipa trompetaj tuktasjan ukasti Kriston hibirinakaj ukasimintirinakat mistjani. Machak cuerponi, glorificat cuerponi. Ukur kam hakas kanyan uka krienti nakasti mach ipjtanwa machakartu kuyataja ñani machak cuerponi waini to kitawakitaki.
Ukaw Dios ang promesa paha aka tiempo creyente nakataki. Anit humakmunta uka promesa naka. Anit humakmunta ukama. Kuna pachatek Dios ah hotjani pairi kotin uka humaha. Kristum pagkaurakit sarakanyama. Apostol Paulo ha, kolya na kaito kek arsoniwa, nayate ke hakanyah Cristo, hiwanyas di ganancia. Señor Jesucristo, kaya San Juan, capítulos 11, verso 25, kauhanak sarakiwa. Nayar iaw sirinakaste, nayar acepterinakaste, hiwatanis hakas kakiniw, gloria al Señor. Aniw Kriston hiwanya kot hikite, Kriston kot hiwinya hakanya. Supayang kiw hiwanyahan, supayang kiw yakisinyahan, supayang kiwa, takiw kanakahan. Diosan hotiwa hakanya, kosisinya, samaranya, sumangkanya, gloria a Dios. Ukaw kolya na kayon achupah. Kuna takis kumak kolya na kayo Dios akita ni taina, almamah hakanya niya pataki. Almamah selyon tatanya pataki. Akawara kita alah pacharba oro puro kanya sataki. Ukatakiw Dios kolya na kayo kita ni taina. Akaro na kakaimantan pi, akatimpo na akaro na kakanan chuta. Diosan kita ni taptoke ma profeta toke ukwa repetis kita ni wasan nakaha ukaste aka registra tawa kolyan santo Diosan libro pana unat hila munat kulyaka Dios ako kamak bendis pan aber mak ochumpi Diosario peche wanyani kusistan wakaron nakpalt asisaha aber hilata tekniko uskatawaya may mak ochumpi Diosario peche wanyani porque wakesi poner aquí ochun kampi Diosaro yupaychanya amen amen. Sinya mahunya takhan tukus kiriwa. Sapuros kolyan aruna kamang biru joy mastasit khesta. Yakit hikhatas kasinsa. Ukamiyat kasinsa. Walakani nakaw muna sin aruna kam sa arantas wayaphe. Walit amaw na nakataki takiman saranyahan. Amamaya churang kheta. Humamchik saranyataki. Jesucristo muna sinyapa Winyaya takhan tukus kiriwa Kupaki wayanap tasire Takewa wanakaparu Iyos Cuy mamam Dios auki sarsumarganya toki Kaniki yakhe param hilata Sarakim kanmay kasisa Iyos to itake cuy mamam Dios auki sarsum arganya taki Kaniki yakhe param kuyaka Saraki kanmay kasisa Take joy may humah iyaw sa Ansuya say hich pachay makata Ukamaru Dios a perdona Take kuchan nakamata Iyaw sta kita kechoy mamandi Dios auki sarsum arganya taki Kaniki yakhe param hilata Sarakim kanmay kasisa Iyaw sta kita kechoy mamandi Dios auki sarsum arganya taki Kaniki yakhe param kuyaka Sarakim kan
maigtasisa. Iau stati takecui mamampi, Dios arsum arkanyataki, Haniki tayaramki munat hilata kulyaka, Niau sarhanyan alakpacha markaru, Hanyu kaya koni markanha, Kunayaki nakas, Kachanya nakas, Ni usunya nakas utkaniti, Kusisit cuy mampi asui kaphanyanya, Diosan arupar iyaw sasa. Kolyan Dios ahniyaw wahuta, Aka ora kerutaripi, Espio tanda kau suyanya, Dios ang cik sarhanya taki, Iyaw stati takecoy mamampi, Dios ang pisar sumarkanya taki, Kaniki yakhe parang hilala, Saraging panamay kasisa. Iyaw stati takecoy mamampi, Diyos ang kisar sumarkanya taki, Kaniki yakhe parang kulyaka, Saraging panamay kasisa. Gloria a Dios. Kunja askisu kayupachabeja. Takiyupachabeja Dios atakiwa. Mag Dios bendispan. Entonces litas que kñani ma textompe. Creo que otiumaka oja textonaka. Gálatas capítulo 5. Ukanja castellano akamsarakiwa. Gálatas, Mayak Testamento, capítulo 5, verso 16. Ukatner kataro sasausi. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas, si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Akan hischisto Dios naroon nakapah. Kiwasan nakaha? Kolyan akayoropuneo istanyasah. Aniw akahanchin mo na niya nakaparoh. Isa akahanchih. Akaorak lakajay. Akaorak itkipon. Akahanchih liakisk. Anis man kanya kotkiteha. Usunt kaj. Kunach paskitan kauki kanich. Akahanchih. Akaorak itliakisk. Pero akayuste. Hani akaorak itakite. Kayo kalakpa tawa. Akayo kalakpa anak takeh. Ukat akan hischisto. Hano makkaso. Han istamte hanchin mo niya nakaparoh. Kung tikkulya na kayo hiske. Ukaro po na makkatuntasim. Porque ukakulya na kayo kapais pa Jesu Kristo. Akaro nakakpalta sinipksnas ukaha. Pais pa kulya na kayo rakiwa. Pais pa Diyos rakiwa. Aro nakaparakiwa. Akan hasiwa. Di ki ang kahancheha. Ahayo kontra poniwa. Ahayos ti. Hanchi kontra rakiwa. Ukamakpanin hamao chamchikaphe. Ukatawakisi. Ahayoh chamancha tanyapa. Hanchin mo niya nakaparatip kanyataki. Unampis. Ahayoh almach chamancha sispa. Diyosan arupampe. Diyosan arupampe.
Ukat bahumanakaroh palt anipxma. Sábado tras sábado. Diosan arunakapa. Ukat humanakaroh sapxma parah tapxam hilanak kulyakanaka. Istapxamaka Diosan hakir arunakapa. Kaukir arunaktek, kaukir mensaktek, Diosan hakatimpotaki wakichataina. Mas suma alimento. Almar chamanchkiri. Porque acá tiempo nakan walha iglesia nakan otjiti Diosan arunakapaj. Walha creyente nakawa ukharstata. Walha Diosan tu asiri nakawa. Orasah ni Diosan arup salit as hapjete. Hayo katakiw Diosan wakichaski aka programa. Markaja mistonjam. Kaukaros mistonjata. Diosan arrutham. Arruparmantham. Porque hichoroja Diosan arupawa khanste. Diosan arunakapaw imandatakan o kanakaw khanste. Humaja waktayas kanyamataki arrebatamiento rapto urutaki. Hichoroh walha iglesia nakan walihuk akiyahiw Diosan arunakapaj. Hanikiw Diosan arunakapaj ukakamahete. Ukampis Diosan hakatimpunja. Piru katawayatainawa. Almasinawayatainawa. Hilarkiri arunakapa. Uka arunakawa. Take creyente nakataki. Uka arunakawa take ahlita nakataki. Hanera sa kamundo kalkan ukatpach ahlitawa. Diosan novia paj, iglesia paj, esposa paja. Upa nakatakiwa. Han pist kaya. Yos narupaj hal supuchuruntata halaski. Munat hila munat kulyaka. Ukwa humanakaroh palt asinipksma. Aka radio pach. Radio Tercer Éxodo. Choquiago altupata lugarat pacha. Mayesta sisa Radio Ribereña, Cauquer Radio Teja, Hecatase, Ucaste Huancaní, Perú, Calogarana, Radio FM 101.5, Humanacajani Armas y Pjatat Istaña, Yosaj Bendist Arak Panucamaja, Cauquer Duiñotej, Uca Radio, Yosan Gracia Pata, Catjaruraki, Kaya, Huancaní Lugarana, Arum Taraktanucamaj, Gelata Lucio Díaz, Yosaj Omar Bendispan, Waliki aka horario humaj también mait arakta Diosan arunakapaj arsutaña pataki. Ukamajkau kachakanakantej istawayapjta Radio Ribereña Diosa humanakaroh bendispan. De repente istapjta solitario Calogarana. De repente istapjtukam kuri yaputira panaskachi ukauhanakana. Si tej istapjtaja arum tatapjta humanakaja monat hilanaka kuyakanaka. Kitianakataj istapjta, Copisco Calogaranza, Dios ajumanakar bendispan. Ukamaraki, Vilkichico. Bueno, kahnia wankan hakakichahaya. Ukauhanakan humanakar kanpach istapjtaja, Dios ajumanakar bendispan. Ukamasti monat hila monata kuyaka, kunata kisqoyanahay Dios ajkitanitainha, almamaj hakanya niña pataki. Almamaj siltatanya pataki. Almamaj seguro nya pataki. Almamaj manqtatanya pataki, istapitanya pataki. Ukatakiw Diyosah qolyanahay kitanitayna. Umakuka qolyanahay yumpi, huntotatam almamanha. Anilya pinti. Anukaka qolyanahay humaroh, almamaroha. Wainatatayani. Kailkatak siwa akahanchik uruturutamer kisiski pero akahanchi man kanki ukasti. Uka almasti. Qolyanahay toki, Diyosan arup toki, Diyosan wilap toki. Urut-urutaw wainatataski. Uka almawa. Akahanchik maoroh libitat khanakakaorakinha. Akahanchit mistawaykhani. Uka almasti humataw hakkiralma. Ukat Diyosan akapan humahakata binyayan binyayapa. Diyosak bentis panaya. Ukamaw palta siwaitanha. Kutir programar kans tiakati manakat palta sinyani. Walik istawayapkhtaha. Humanakan hilatama saniwapkhsmawa. Diyosan piki. Diosan piki Radio Tercer Éxodo Esterinaka, Ukamaraki Radio Ribereña Esterinaka, Diosaja chanachap bendispan humanakaro, Ukamasti hutir program kamaya, Diosan pikiya, Ukamapan. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4, Ukarjamaste, Akam sasaw artaniptam. Markaha Mischunha Ham Han Hupanakchik Huchlorab Ham Ti